90.9. Jingle FM 90.9. Afiesem Jumedi. Ene jingle Adwoa Boakyewaa enetna edwem ninua na monka se jingle Afiesem edru ho efe wa obetie yen woni beje se wutie yen efise yenwie no na wo hu se ampa se nya jingle a enye baabia ene yedwumedi na ye bedi no egumu ahodu mienu se de bia ye no brabo no akwa akuduru emane nya ti sa brabo no ayeden na wutwa woni an to baabia de Adwoa Boakyewaa e ka kire wo ne na fo se onimwa ya disuade e trese obra nyame oyo no korefo enora yanura ene wochena entimi nya peda enkugu de ya obi adwenkyere se wujai mu a eno na asa menyem puse wona ne bedi apere na woni ne di apere na do hutu nyame so a enkunimdie eye wodea woni aba Adwoa Boakyewaa ni Afiesem na edru so no ene ye de akokodu ne nam ye eba wufie abebo wo pru se anopanam se wo fidie enye ya ase ya bomodian ne fa koma obi no onyema wo na onyema na sede be ya obetimi atena se na relax na woni me di nkomo na woni me akọ asute sabrewe abono nan apa ho meet edumienu efisat ebreya ekosi nyame ya adoma no nsia de ye me no e na ye ba betena se FM 90.9. Abusia ene omantamu emudi ehe na etete obama wo obusia wodam ene omantamu yaka obusia ye nane eja ene omantamu de ehe na etete obama wo na ansa na no da bia jingle de bia akwanya to ho se wo nkranse bia obehye wo bi Adwoa Boakyewaa di kan no enwoma wo to ye wakoma to ye ma ubetimi afre awoso wo bi obi aba so a ubetimi afre ema me beda me panelists edi ade a kyeremu yi ene menyame maame ba akwa aka me ho ye friend maame bo hema maame akwa aba yeah anya Eda ABC. Hello. Eda kwaba. Yeah, Adwoa. Na wotwi yesia na anu fia da yinsi abiem. Nyanso yedi nkomo. Ngongo. Yedi nkomo. Yeah. Enti omo aka
Sofo Eric onam kwan so ba Sofo Eric nam kwan so ba nti ba bia wo bia no me ma omo meet mienu na omachia omadofo amoma hu se ene onun so ojenga ofia ha bi enti na me bo hema wo bedi kan ya mame yo minya meda wase ewi anwuri ni edi kan na chia me dofo pa ba akope ponsa ayo yere ene kasa sabri etosu mienu enkoma matiefo nyina obi bia wo tie menwuri me chia ne bobri ye tosu miensa ye me na ba akope momi ona na echia wanwuri minim se wo tie me amen kam me das Eda yes wa abu mai me mama Grace apia it afre nyamia asem program me otie kura ansa na me ba so je say we need jingle ho agro enti minim sabre nyina otie ogre me chia oba bia obia nyamia so ndie mra o sa so na me chia me papa nso opadi koyobra ye me gidi say papa bia obia so ho ye enti me chia so eni adofo akagina eni na chese ya beko ya homa ne so na ya bia tum se bia medi kan kan ye no se wo abasobo bia obebu obi wo nkranse bia obese obi a se adwobo choa edi kan no wo to ye no eni wa asem bi ehia ama wo hu se wakoma to ye mo a ye bi akwanya na to ho emra wo befre wo 050 093 4347 ana 055 44 58 350 ubetimi afre na wonso aba beka ye nso ye ho ne ne wo atena ha Pasia patakuma enye because boboye number no baby a obetimi abekan ho na wonso yetie wano asem 050 093 4347 050 093 4347 obetimi afre ana say 055 44 58 350 bekan ho ni anu nyina eni nadwumadie no na nadwumadie no ebeye sron kokra e wo jingle distance no so eni o frese sia ye befa na nso abaso bi ansana ye dwumadie to so mienu no aba abetudwa bien Friday distance emra wa hu se enam jingle odwumadie yi so ama wakoma atowo yem ama boni bi a ebia esi woni so no ene etwa ato ubetimi afre ye twen free na ni eni nkomo me fa ofrefo a edikan Minyaba. hello minyaba Minyaba ajoe. Yeja Yes sir me tema doko. No dadi atesi enchewa. Dano mo ya se mtie ya mo ya tie.
And the Bombay is there, almost to us. So, Yeah, that's. Mamma will be so, even you be a Boakyewaa me, what one more kids car. Oh, you know, the Bombay, No, yes, yeah, that's it. Maybe the guy to be Mamma. What can I do it for? No. From where I say, and so, yeah. Now, and then one be ahead. The Muki. There is a top current or PTVR. Long go on. And now, yeah, or what did I ask here? You know, you back on no why you're not the and go to you. Me patrol, yeah, that's it. Me name penny for be the home cobo. Yegusua train TF4 050-093-4347 and 055-4458-350. Ubetimi abekaye ho. Hello. Hello, good afternoon, Mama. Major so many abema. I mean, stop out of my power. Immediately fire the pump at the free of the Many fire. Koso me das. I just read after fire. Yamisha of my power. Last week, put you come over the Francia. And will be a idea of the first order the cherry near the services of the Tresu by Yaquino. And then I have my Yaquina. More for the I am a deal in the crown of my personal. In whom the crown of Passoir. We would have a panchana as well as a panchana. And too many. Go upon a to cry. Or that's a Nipano, but it's a Mesem Patapo because one school and in this cat. Iti only the premier busia according to a down. Second, my author and of course Jimmy Sika almost every million year abra when in Rasulia and we complete in Gra. It is Ashemia to is there and never look at them. Madama Adibatia and as we hope upon a new Namayamasha. The way we will cry the party and more. Korea. Why the man Shemekra? If you see many of press, also you will be Cadia or Pacha or Nancy. And also, if you what may fight Chara with you, the American. Minya Bema. Fire. Me da se wa frame me. Ye be din komo, enkomo no nko na wie na no akoma ato yem. Wo de beche no. So for you Akwaba. Yes, madam. So for Akwaba. Yana. Bajoye. Nyame adom nanso e. Na wotwe menim se nyame adom ne ma atoto yi ama. Nyame tiase. Ya da nyame ase. Ne ma nyina da na kwe. Mema Wakwaba eba Afiesem dwumadi so. Miguswa twen afrefo. Aka America kra bi na me de frɛ no aba na wiye. Na afei ye beba ne dwumadi ni so. Jingle FM 90.9.
sabre ya ofrefo bia emaye no enam say ye kire ye ni so a kire ye ho na somdwe timi aba na yakoso a ye papa enti no mema me abedwafo yi meet mienu na obia a kire ekwan a o say ye faso a kire ye ni so a kire obia wadom pen ama waye o papa pen hia adenti na o say hia if you say me dey nim say Yesu kraka say na ada nkro no wan enti no wo ba kire me elder wo ba kire me hia ah wo say metini e kire me ni so e kire me ofa na emom sofo wo de ofre ye no wo be yi na asem no de ofre ye no be yi na asem na no ama no say ono de o se ni ofa na aye ne den so de beche no ba ma me bo hema one elder de e denti e no say ye kire ye ni so e de kire obi niti mienu ene e be die time so rough pacho yen adwa me da say me yiri say I said ye na wo twetwa mu ni team ye ka ho asem pi na ehun hia say so obi bibi ma ye ya yenso yetoa so na afi ye de ho asidama oni kro pa se sa na obu say da no ye chichi mu bi na mu bia na be say ti mu say ye du ma me nya o papa hu hia se woda na se de nti a hu ehia bio se woda oni kro na se no da na ye chire mu say didi kan no emma nipa kro no hu say ade a be kra ma ya ma me nui na di so say be yes ade no ma no esan senti no ehye ni mu kran so be say fofora ma wo ye fofora ma wa enye ne den en na kan mu yesi wonye boni ayefo nti sa aka kire ba cross wa nkasa no wonye boni wo ye ma wo no fra ka so de ndra me da ase asa na asem no ehun se akwa kuda ba bi se da ba bi so ho na se eye ibi ade che bi do bi de che wo ye ya wo da na ase amnum ho awi a ade jina da na ase akiri so apedi pa kan ho na mo sa akoda ase enti ni nyina ye de kire se ade en bakro no ye wo no wani che ho enti anu se de gu ago wo wani gu so na se wani anso e ma sa na me kra me kaya se utobi bi ensa udi bi koda ase kire se otu ade ne so eno na ko abai mu a e bi adachi bi ne nipa ni ho wo so mama wasase asase no de ma wo no ye bi bu sa wo da ase wo da ase ne se e bi a wo pe ensa bi wo pe sika bi to so wo pe nipa bi kan ho mokoi ade a wo de a chemi me beda wase no obi ya dance e no ko to jitu papa enti se da wo kan sanity mo mama bo hema kwasa mama ehun hia obi acha wasase se de papa kan na wo de ndi bia na nye o ma wasase se kodo so domienche ana obebi esuku sem obi boa maybe na den efie obi boa ehun hia sane nke aduane amedi awie de aka ye den basa na afi di enti no se me koda nipa na se ehun be ne hia ada wasini dikan ehun hia pa se obi timi epeja nani no ma wasase se don ne didi so a emfa ho so se ye me enche ebi asabre no wan hia no a na edi inji se wotimi de ma ho se do didi so bi do me enche na efa no didi wo de so a oye wunyanko ebra ube ko school na wo ahunhie mu na wo sukyire wo bi no hu wo mobon saa da no no ye wunyame ebi enye wo no a enka akora na ntimi anko school ntini minim ne sese wiase no obi ne yam ye o papa emfa bone na nase firi wakoma mu nyina mani hunu ade a waye ama wo se sombo na echine bi no oye bia ma obi a wode ahonkeka sonko aya ama obi nti asedade ehia se wo se yeda mami na nipa no ma aduane di mene me mana no na de o ma aduane di ye di bi na de chen ye na
the free echo ye mudi mu fi the free ye mu ba ne gu ye hu fi yakoyi egu ehu hia ba ne hia se o se me dana se sada no se wa ma waduane a ke bia na ade anchew ne wo ma sada no ye wunyankopon nti wo so dana se a empanimfo se me da se bi mra bi ti me dana se se ye bi be sa ba bi mu eno ano no ehu hia ya kama na kosi se enye bonyina yefo na wo yesa wo de hawo ma ehu hia sofo mame abrante ne se ohunu of I no person of far baby bono e kire se o transe no sese anu of adi newu e ye de me kwa bo kire wo se me de bra bia bra papa bia ni me mfa me nko wasa fa quentin 9 so adimesika ase no ofa na ehunu ho se ombesa na ofa ase ne bebo bra eno na wo kaya na wo se na ofa no ko di newu kura na okodem se me pesa wo jojo na koma ekwan bi a obefa so any program na brand na koma ato ne yem e wo ho enene nkasa mame na da sipi oni adofo a wo frɛ ye ene atiefo akanyina ye chia mo kwanso ko kwanso mame 2 minutes no mame kind quotation na ntiase emrem emaye wo hwɛ last week me bo quotation no so Genesis chapter 50 making kind free verse 15 wase na Joseph enuanu hunu se omoja ewuo no omo kan say bia Joseph ebetan ye na otua na watua ye mbone a ye no enyina soka na woma wakaka kire Joseph se waja ehye ansana obewu se monka enkyere munia Joseph se mesrewo fa wunuanom emfonso na omumuyo enyine wombone enyina achewo efri se waye ubone na afei yesrawo fa waja nyankopon enko amumuyo no eche wo mo na omoka asa echere Joseph no osuin na ne nuanom enso eba ebetwa hwe nanime ka ase hwe ye wonko a na Joseph ka kire wo mo se munsuro na mejina nyankopon anamu ana na modie modwene me ho bone nanso onyankopon de na wode beye papa se ebeye de adadi enei na obejina nipa epi na waje wo enkwa amen amen so ya do fo tie mi a akenkan sem we won hwe sede ne nuanom approach am de call abro mu hu so on papa ewu mame omonam ho nyina omo pa ache wana on papa anhwe a ma che opa ma ena awofo bebre sa suba na ekuraye yenti so utie kwantasi yi pa ebra papa ni wuye ne ne hu abeda wo so but yehwa na Joseph na dwene se obetua ne nuam bone so kana dabi ba no musuro na ne nyina ne se so mo anko Joseph nchen a nka ni suo yima so mo anko Joseph nchen a nka mo hunu na adwene last week me kan se ebinum ye tibo nko so e wo wiase ibo wo kun pa nso hunu se wo kun abaso ba wo hoi ena maja pae nti se de no wo fa aye ne bone wo pa ma mo no nko a enko onfa ntu obi anim na ono ne nyina enko ofa wada roma mi huwa na me yema hye enya be se 1 2 3 ya wo ye me nti ofa me da me na ha me ewo mu se akwada aye pani bone e ba ne pa chaw de enti mesro ofa sa de wi awaye enya me ana nipa bibre bia bio anyesa enne ana wafa me wa obom toto e kire obefa nanka obobo kesi ne wafa no e bia o primitive person obi anakoma eden enu nti no won hunuye e bi susu a na ebere wo ye nsa mumuya no meka se bia no wafa ba bi na no wa han lawyer bi bibi ti sa e toda yesi o twabi na akeka bi kire wase amfare wase eno no sa suba we nyina ewom na me sra ne se anka ne wafa no emfa enhunu mpa ne chokura enko no ankasa ne nkwagie nti se de Joseph ni nuanom abira hoye sabe abroche no koye agoni me de besie chena ye cheni tum ya chena nto e bi kura anka one na fofo enko sunti wi
Iti di nyame beye bia wa brabom ni asetena mu no. Masra ne se onti ase no onti nyame asam ase. Na ye no se ye de ye mfadro ne hweso a. Ya ti abrochi ni bia nkenche ye. Nanso so nipa atwintwan ye nanti. Nanso so awrade fa ye so age afoforo enkwa. Masra no o mana komanto ne ye. Midas. Minu abema ofre. Uwo fa no kra wona betimi aboa no. E bi kra ne mre yomu no eye wo na o se nsuo ma no. E ma ne mma wutrim da se odi wabro. Da chi binti wo na wo beboa no. Fi wa koma mu fa che no. Hwese o so hu na wo ye ma hye o. Akoma yare nti fa che no. Na wo de che no a, ye so de asem cha na mfa hwe ne de ente. Etifo ene dwumadi edapon no so no. Ene se awofo ebusia o mantemu hwane eye wo awo ba no una wo tete akola no anok ya be ene tete akola no masemi mitwa me ho aba Adwoa atwa se twi eben wo fidie no na wo twi aben no hu se enne edu Afiesem so Afiesem abre ya enkobo no nsia de me no de ya eye me ne wo wutie me de ya enti tenase na enne de da edwa so no ene se hwan na etete wo ba ma wo eye wo awofo no na wo tete wo ba eye fon wa kura akola no na etete no mantamu a wo no na etete wo ba no TikTok ya ye number bi na etete wo ba no wadwene sa asem we ho da onwene ho da ma na ha Afiesem wo ha ye nam jenge fo so ba mu wate enye se ye nimde etan wo wutie ye da bi da memu se obi nima obi kire se mi tosi wo ba bi mo ebi na wo ye ma wo ho onso de wadwene beboa me emra ye bebi ahoma na to enti sabre me mama bedwafo no obia meet du na wachire elda u betre me se ye hwan na etete wo ba so community na wo mu no brono na wo so no wo busua na etete wo ba ma wo ana ye wa awofo no na hwan kra no so etete wo ba. Okay. Adwoa bidase. Bigidi se da wokae no we de aye abusua bia dadwene. Se wo hwe se no ma yesi koso no a. Sa ansem we hu hia na asem wo de abe de waya de. Ya mi sha pa. Unsha unso. De yenim se ifititi nyina no anka wona wo hwe ema mmofra tete ekoso na ejina enoma mienu so na dedika no na eye awofo family no na de toso mienu so aba community no se da wo kan asema ntemo no saa no ma mienu ena yenim se ene na nka eboa etete ye ma amaye as chen say abusua no ena ye first trainer enti wo obia obewo no so wo ba sa wo ja se so tete na sa na bofra no be hu bibi no abofra no eyefie na sede say ono na wo kira abofra no de o se wo yo if you honum no esan say na ye first trainer ninti no ohon ni esua no ma nyina o adwa ye ka bibi se value ye hwe enoma ye koso mu die ayewo yemu kasa kra ye ka o ma me na be kire o papa na be kire o se woni panimu kasa me pa achew ye wei
di nyinaa ye efie no na yesu afiri afi eno achi so na obuo yeka o maame be ka akire o papa be ka akire o wo panimu kasa mpa achew sei enti wonam na wabonten a obi kasa akura we die obuade dedo enya no nko a said yesididie mpo asetena na abrabo no eyefie ne na kire wo said yesididie o maame be ka akire so wudidi a susu we sawa no cham yenye saa yesa wo de ko badwemu a wo de nguase beba eno so eye sai de fie de na kire enna said yesi bom paye edure bi a o maame o papa frɛ mo mra me mo mpaye mo abutu mo abom paye eno so kire se musunya bibi kwa animu na saa no man so de obuso awusua no so ye de betumi abo wo ne society ni nyina afi said yesi di obuo ni ani de ma yempanifo eno so ni yesua no kire wo fie eye awofo asede se o mo na kire wo wo hia panimu a ye ni sei kane no wo be kai a won se panimu di no ma bi so no ma bi no oba na ekuze tentamu ana akora no wole ne teben enye se wode ni kudwane bia wole no ana bo hu ndo so oba na na frefo mu ban tentamu a no akwa akwaje no ya ye bia enei wole na tifie mpa opia onfiu osun no ma na de abetwam se oye teacher ni a enei o ba na obusu ne kuta sen o ba agenti se ya akra ho se ya na wa betena se onfa ho kire se saa no ma na ye veru se eye adwuma no endi enye adwuma nti woni nyina na de ka ho bibre ho a se de si hunu na de meka nyina hyase frifi on se ye ka se bebodam efifi but no se charity begins at home enti se efie epese ye mofra tete ye no koso a eye na yitu ana mo se de opese obayo no eye fie no awofo no asede se omye sa adi ntie na ne agya no ye wo responsibilities awo se ye yo na etimi amana ba sabre mu no Adwoa wo hwemu a nya wo nko a wo awofo no wo ye baako bofra no ne nana ofie onso kasa kire ne bi afi wo sewa onso ode afutu esefata ma wo wofa onso de afutu esebeba ho nti yenyina ye busua no baako ne de na obia de ne de a se oye ma no se bible no se kire abofra okwane a onfa so na wonyina wonye de on free mo da enti empende do na sa de we ye adwuma ewo ye busua mu no ene obi ntimi ji ho agiye se kane nkoda no enti se ne nkoda o ka o ka so say the modern word mo sa no be keka de ya kran se no ka jo se mo time no ya abagimi time no ya abagimi bre enti uhwemu ase da wakai abagimi bre so no na mofra wani die ani buo de mampanifo na no ma wo se ye yo a ebema obi a opie ba bia society me say akura we de obu ade o kasa obi bia no na ye na si ye ya enya abagimi bre no na ye se modern word ni de ka ho no eno ma na yesa Adwoa bra na sa no mo se gire ekoso so ho na de taachire ni se bra ye sa de o se ni fie no ye we nyina no na community no so omo ye omo fam de baabi akura na tie no baabi a eguso a ye tete abofra no so ye omo de omo na ye second trainer edema abofra na ya wo no enti o ma menom no papa no ye omo de o fie wa afi na base second trainer omo so ye omo de community no in the community no mu no on say ho na abofra no obeko school enti oguso okọ school ho no obe ne teacher for training bi ya ye sei obefa na community no mu ho no so ye wa asofo no so ho na won so tu mofra ifo mo me nye we ye mfa we nkoso imam fo wo ho omo so tu mofra no fo bra ahemfo so omo famu de community no mu community kro no mu afi neighbors omo ye no omo bo fipam no no mo so we atimi tufu of floor hebra mahu say ya we no tufu ye ma me no hema afo yi o mo so e de o mo de beba na the agent wona wanyinyini wani afie no emu a bra no so no mo so frɛ etuyafo saa we no ma meka nyina so ye community ni mu etu be hwemu a uhu say abofra tete no na nyina baako so na ejina yedi kan no awofo so de to so mienu na say gina community baabi a yetie no
mantam said okay no na say gina mantam no so na aya asamu de how awo de kan nyina woni say enayi normal to say de tie ne bio kane na wo yam fom so a nipa yam bobodin obi a timi correctio ade a wo ye na wa anye ne yi omo na chire omo say role models on say the dress your bed dressing when the second end will be who say na akoda bi maami bi address ya sabi woni mu amfa ncheme na de ehye na se na mo ase na nyina hu se bi tete ho ye hu bi da ye ba no ya metoto saa de ye nyini de na nso saa no ma ye hu bi saa enna hu se maami na address enye se wa heda kotwa sabi ni mpokuwa bi de ato ana se de chi ana se de ba bi de ato ene ko kan say life ye di aba no eni say o kan de e bajimbre ye na eni atie no na ye eni atie no nso de guso a ye no ma ensen fata hu se enye nemwaye enti no ma we say no ma kuo mienu we adwa omo na eye wona asede say omo no motete ye mmofra no na afi omo sa tete ebra ye pagya kono o ma me ye no fam di wabusuafo ye bie no na community no so obiara so ye de die na sebasa ebeboaye ya mamre fam community na de beba culture omu nyina de beba say ye nto asonye we na ye nto asonye we eno so beboa enti medie ajasa o kan ye no se ye festivals ne community no ma no ma bibre ho no ma ye pese ye yo na etimidi tete abofra na ba apprentices adwumasua hodoa na wo nyina no community na de kire ye ha wo de kotum na wo kire na wo tete no ba na ya sai room de e de amadwuma die no eno na yenim eno na ye nananom de tu dwa e kire ya e ma panifo no panifo adikan no e ye tese de omote enti so obusa se hwan na e wo se otete ye mofra no a anokwa se mdi me pese mi gina so ka se e ye awofo ene community a etimu no e na wo se nke kabo mu ye di se elder mekai mi fra chermade okay mampon ya chermade ekuafo hene a wonya ne baby kro ne nana ne me okay na mekai se me nanan emmema na wufio na misa na mmema wofi omufio no efriduada ekosi efiada udwale wie na wo hye usuku atade a o ma me nu kwan so yiska hye onsem okay eye wono ne ho tuba ko ne ho kwan no no masalai obi ebejeni sika enti wan ko school ana cheso obedai obehu na wan ko school enti min tena fi ho okay obe make sure so say unsa ni bi enti obi a na wo school na wo teta kwan so kra obeba ma na hu say wo school na nse na mini aba ku di nkomo na meka ana meka say me ofa ba ko ales ono pa na nko ya afa na nam so e say yesu so anoko school a ye ko school ni ye wie ye makwan obi e ba o de ne report ye nyina A7 ne asalai o do report brenna ohwema no o se ko ya na ye wie no o wie a entena bo no no wa sabisi ne nchen fi se na me na natom ntene okay o wie pe no asan ne nsama o se we e ma na me na na free na oni ya aba na oni akusu ya ba o refie ho a obi ha de ne niama etutu yie okay but anani ho sa ana mintimi ntia me nuaba ana me nuon so ntimi ntia me ba okay na wo ka asemi a wo ka se mantamu na me nuon kra ntimi ntia me ba na obi ebusu apani okay a wote first no nkom dame ase na obefre me ba atia me ye ne kasa eda ena e masa anya me nyina koso anasa hwe ase eno so na ma enne ya so ye nko me ma me kwa so nu kwa so otia me ade nti na so otia me I won't say ya sempa na obusa no eno so ene ye ne ase kire ne say said the okay na nka bomu no ho ebra na abusua didi bomu nantiti mu bia ni ho no neboa ene wonu se maame no ebi o ne o maame na tifi jakola nana no mpo obi anu na duana no
say my meaning the fear. Well, another one, who say, Obama could any be a D. As Chen say, so the Bibia commando, now could you go away that? Or not fue, Cacrasa, me young na be a beer. Or I'm saying, ha, what could you be on the body? Let us say, O my meno, who say what yet. Now, O my cry, who saw what yet, Nadal for sway. Then you know, I can feel sway. Inti, ye, Santi Muno Abano. No being found say, and they all call, there was Sanka, or didn't bet Jaubi. And they, ya, for the shell, mammy. They will on your side, you know, or percent about Kefia, no jai from Biamano. Yabebaho. Enti, me person can say, the entire the old came to me, ye, man. Ejina, so. Yeah. Ye need Arishamu, ye, and say you. Name, you would do no as you say, ye, Namsonfu, a Christopher, and Gabo 4, and the Cacao. Now, so you would you also in your say, eh, be a Christian to nobody be your heart, and gave it to me, yo, Namequan summer to me, boy, ye jayo. I saw on the Ebeco, Yebequaco, the Ebecy, Bible no more than a day, and ye buy into me find ye. And Christianity no, a dream rabia, and my normal buffon. Will be coy and will be so catch no. So for being so catch, so with the no kind. So for being so catch and so my baby. Who feel the show ye pa, or credit give you ye pa, or kill you not know. And to one so, all my feeling and not you na. To say, why crying or walking, why the baby from Nina Kauma, could I tell you, Fiano? Eh, ding. And that's so mammy. And then one number. Suffer. Mammy. I suffer. Sorry. More so more fan or some more ye. Mo jaya to. Suffer. Sorry no. More fan or some more ye. Mo jaya to. Mammy Adwoa da Roma. Ye wo fa pa e kase ye. Na me a memeti ha yi. Me kase me ye. Efie bi e wo ho no ma. Me ya me bre enam tete no se de city anunti ya famudie de biada na na ma me musa se kwajara na wo ko asara uja oba no wahin uja ni fie e de mi ko obeba abra o ma ja wo ya kura ni freedom e de amano enti usti asore dem ho na sa wote se wo ba no e de bu egu no so a over sorry na sabatana dia some no free say ni pa be kan hye Deuteronomy chapter 6 ebrenenti me pese atiefo omo ankasa kenkan Yakobon ni nyansem wo se we e ya hyede a wode ma abusuam se emransem we omo fanche kire omo ma omo di free ene omo fi bai mu omo twere mu omo pono anno no omo fanche kire omo akoma na omo nsa ana omo nan enti se maame papa etifie na wode nyamesuro anentete ye pa ade ma akwada no a kire abofra no kwa won fa so eso wonyina won free ho se eno wo Bible no mu ade a asofo meka se ye ya famudi na ni nyina mu no maame no aya na ye hwe ne yamani bia ye pon free asore dem ho kofi a maame ne ba no me ya ne dai ye find a population of 100 members enemy kura wo mo enti ya pon bi abaye se 10 11 12 metimi akọ efie nyina mu akọ hwe nkura no su ene wo mo ban na that be enti ya kira awofo no se awofo e momma momma de enye sei ye ka kira nkura no a anka ye pon na ekofi a maame na papa obi amagina aduane ene asambe na mo kan wa wantimi yanka no wunidi ube sa akura no na ni beba no so de bia na ne no ko school obema ni note Maria Jama Musa say what ye what to notebook di amawa ta mo no apie no akwatira bonten kakra no ofegete ni phone no saa mesusu mi hunu ni monitor ne pa me pese oyeye enunti eya na mapie ne makoma no woni me ya se ma fa phone no kura ma me nye ko anu wo strategy no enti dudu anu a timeti enti emaburu no na to da wote aso